অসমত আছে 1,25,00,000 বাংলাদেশী। হিন্দুসকলে এতিয়া অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ বাবে যুঁজিব লগা হৈছে। এই কথা আমাৰ নহয়, এই কথা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। বুধবাৰে ঝাৰখণ্ডত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয়, অসমত আছে 1,25,00,000 বাংলাদেশী। মিনি বাংলাদেশত পৰিণত বৰাক উপত্যকা। অসমত হিন্দুসকলে এতিয়া অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ বাবে যুঁজিব লগা হৈছে। অসমৰ 126গৰাকী বিধায়কৰ ভিতৰত 40জনেই নিৰ্বাচিত বাংলাদেশীৰ ভোটেৰে। বাংলাদেশীয়ে অসমত মন্ত্ৰী বিধায়ক হৈছে। অসমত বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ উপায়ুক্ত দণ্ডাধীশো হৈছে বাংলাদেশী। আমি अस्तित्वर বাবে সদায় যুঁজিব লগা হৈছে। हमारा असम में घुसपैठी जो बांग्लादेश से रिलेट लोग है, the volume is 1.25 करोड़। ये एक बहुत बड़ा समस्या बन चुका हूँ और आसामीज लोग अपना आइडेंटिटी खो चुका हूँ। हम स्वीकार करता हूँ झारखंड का पुण्य भूमि में, भगवान बिरसा मुंडा का पुण्य भूमि में, कि हम लोग गलती किया, बंगाल और असम ने गलती किया, इसलिए मैं स्वीकार करता हूं हम लोग नाकामयाब रहा। घुसपैठिया का 40 विधायक होते हैं हमारा विधानसभा में, मंत्री होते हैं, स्पीकर होते हैं, मजिस्ट्रेट होता है, डीसीज होते हैं। हम अभी रुकने वाला स्थिति में नहीं। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই কথাখিনি কিমান গ্ৰহণযোগ্য আপুনিও জনাওক কমেণ্টৰ জৰিয়তে।